ba Powell Soklet Ukurtong Jongseng Voice of the People Party Mautha Raishan Paryong constituency hagasngi kamanakong jongkateo kata hakalaitrik ubnai rempang arja arpsan uliyo ban pendep ya kajinglai tep kerteng yalade nakabenta ka election MDC ka Khasi Hills Autonomous District Council ha office u Deputy Commissioner ka East and West Khasi Hills District ha mairang ha kapor khat arsteng mensngi ha kajinglai tep kerteng lai sanran lang ha senda da kurim ki khon ki bahayeng hasam bat da kispangut ki nongkershan bat ki nong trai Bashirhem ka party na Mautha Raishan constituency haswa kajinglai tep kerteng samairang nakliang ba Powell ula penlong ya kajingelang kabalengkot ha phalau yeng kajong u hakinchi Maurya an juga just sekonsil kayam no mentah ada snaan juga sokar mudi anong yupima ada ka tau an ka sokar indi ban ong ba pi khasi pia buram palat ya kamen ya pia bu arsngi laisngi ka mangi kit kharpat ya mestep tap namen mir nong mudi namar bakari india kaya datur kam baru pa khasi undon kam da ya mestep tap namen mir unwan ra da ka ai kamu mak ka just sekonsil kanamra banyak da ka ai ini da kadon ka artikel lais pa nyukoi pa ka baong bakanya da ya kinog ni kian ki basna ka parlimen ki bakta ya karti ke dustur jong khasi kamu buat kata ka ayu mudi kamera kata ka di kalai spa nyu kuai maka schedule ka bamdon setia ka jeng cubu man penduk no ya ka district council bat ka PPP ru akin nong nem trekam jong ka akin manifesto kam baju ong te menuru man ong habangi dawa ya kalai spa nyu kuai nyen penduk no ya ka district council dai tangka PPP ru ka batrekam lengba ki manifesto apakah ong badiman review no ya state distribution policy masendap election MPLA mi ubadan chatkan mi pai ba bandawa ban review ya state distribution policy kiwei ki bu bakna hakas manifesto kempentrika dekade takadau habakam dona ke manifesto bangin penduk no ya district council la bagi pentrika mi kalai sebabnya fuai ipat bang akarpa wa dia ngai ya ki bokom kita ki kesubu tang manifesto ndai kemprikam ka BPP kan trekam baik kat nongrem kumpi manifesto bat lenda ka kadauru bakayo ya kajeng kerchan kita ngan pun syai sakawai ka bakilek keleng-keleng ta kyong oh da job ku ba Arden da job ka BPP baru nya ajak pano wat aka manifesto jaga BPP wat aki tho jaga BPP wat aki keren jong ba Arden Dr. Ricky Pak Bright babas kam baong dar job mangi ngin pengkelajan kam don ka bakum kata kadai tang kata kajeng pentok bria mo abau beriu te ulek kamama bonam kinam pentok bria abau beriu ya kan tiga beri donong nong pensoi tena mata kadau kajing ajak pa je badan kedika rasimet kejong mo kamkur kamjaj kedika kamjong kekur kamde kan ka kamjong ke parti ong nok mentanga ka ban a si pada kekur ka menjot selek yu kata mo kata kajing sotu jong ki simet haka BPP badan lalong melin ajar pra lalong CM ada sekonsel ada khatsau pada dia bawa penkelajak tidak lapar kelang di sumsel kamdan ke bakum kata di kini di tangki jemput tok beria di tangki jemput jalan bakla dengan kerpa di tempat ba maknya ke bakum kini maka di semjak jong badan di kun badan si kepa di tangkara si ke jong tadi kirim jong badan ni menjur te bangi balingnya persat te mo kadi kata ka bangi ke tempat ni suku kanam kata yang ni noru kan seng penkelajak kelami edu kasam sejak nes san phau ka seng khong rempai thamai bakladon ki member mata san phau hajar ngut kamang pat ni kata bang dia pengajai dah nga imi jong ajak soklan Pak Brak ini jam panjang ia yang nyemia bun yang nyem jatanya ya kata kakam ajak hakal BPP ki kam jai kam kor ki kakam juga kor hangi ya keran dai komuno ban sakri hok ya kari bagajak beriu banyak dai kari ke jongi banyak persyak ya kebam sap hangi kata ke ajak kam dan dian do ke keran kada dai tang komuno bangen tau themai ya kan kari ke jongi kumno bangen persyak ya kebam sap kumno bangen kenti kisamna kumno bangen sakri hok ikipa ba badan ki nong ke jongi ki long yi long sam ki baca umat ikini ki help ki baret beli kebam tip kalau ke jongi kan portion hangi ka debek tangkata nyem dan por banyak bunya kata utau ajak pa ujak mingem ya bunya kata nama kata kadika kam jo kor kam no ke jingas kadi ngak man percaya ba namar ba kaladon ka jingelam bakala nak bubun ki pol ka parti oh baka PTP ka dawa ya ka artikel parlai spa nyuwei namar baka kwa ban penduk no ya ka district council baik dengan IC untuk saya baret. Umai apun stol lendo. Empat don unu wei pak nomi khmat jogari ke jongi uban kham i ya kari bakajat bendriu. Jongi palat umai apun stol lendo. Beri ubu sakit dia kelenti ke babek. Beri hok ubaju ong rungangam jule election ki penyalek ki pat bak nomor balai. Ki pat bak ke senyang sifau arpo.
ai basya bi mo i pun stunung do ru aka nongrem trekam jang kasang HSPDP ong wi dan kam man pentrekam no ya ka artikel ka balai spa nyu puai wa poleng no aka pol bolong KSU ru ong dan kam ya ka artikel ka balai spa nyu puai kaseng HYC ru aka pol ba Robert Jun Khajarin apa yale ampi na ka adi ong dan kam ya ka artikel la spa nyu puai de kumno fi chukono ya ka DPP maka kwa ban penduduk ya ka district council ki bakono komne ki UI ya ka jeng kersan jeng pai ba te ka kam juki kam dei bangin lai ala election dei jang su ben ba banyak lam baklai pai ba te halo kata ka jeng kli jong phi mo artikel la spanyo foi ka dan ka constitution jong India ka six schedule ka ri bersana ka ri tis charge jong India lam ka constituent assembly ka long hadien ba ka ri India kala yo ila ka jong ka jeng lai te kumno ka kata ki khrau per khat jong ka ri ka jong kat ibak joy bolong uta nong sandor ya kan dikari ka jeng upa penmi ka six schedule kita ibak joy im sutu man ong ba kandon lang ka artikel sepanyo foi ba ka six schedule ka tis cha jo karindia ibak joy im sutu ya kata mo ki we part ki khau pakat jo karindia ki ba thau ya ka tis cha jo kari india ki bulang ha ka ju ka constitution lamo bandon ka kandon trika maka sino bakindon ki kandon ki baya ya tengku we ka we te hajrong inong nyele persya yung nong dikya rapo pa inong ni aila yung nong dikya kadon kadlong si karakom tikam ko bung kata te artis syar karin diaru artikel Spanya fuai baka district council ki di baya lang rangkan kamdon kanon ka tengku ka district council ka di ban pet am ta ka syar ka khadar hakata ki jaga ka baki ong ki scheduled area san ki jaga jong ki riulu ban pet ong ki banyadai ka kendau ka siap anta ban yadai ki dustur jung kan baka artikel Spanya fuai pat kadai kata ka jingyada kaya dana ki an jong ka ri India jong ka parliament ka district council ada tauan ka district council ada ka tauan sa state government kamot ka an jong ka district council ka yamno ada tau ka parliament ru ka an ka district council ka yamno ngan ani saya pi ka por ba asachalla ulong kum CM udah tahu yang tu ka anti defection law kamo hatu por ki MDC ki arang kang ning ke per stai uba job na using upet sa ka kongres uba job ka kongres ka using kamo kalwan ra ka jim kelumar ka district council uba sela tahu yang kata ka bejong ka an gen tep seng ten mo ka benutong ka dei baki pat ba tila kwa ka di sar ka mo pi mene ki pa ba hadu nong kendong hadu driver kali hadu taju hadu nong bala tip te baga jela jungi kas jelai ka bamsap kata ikilong yelong sam kata ikul samla kata iko yo kam jam baga jeng kersan do pa ba ka election ru kadai namar ba wa panwan ra kela jadi kela be ta ki political party bersisar ni ke kela nadu ikedan di balik hat apa adu hakisnong kitau haki gi kisam ke jongi haki khan ke jongi banwan ra no ke jeng kela ba kata kalong banwan ra no ya ke jeng sensar ka bakut ka basbak ki pa ba kitip ada kawan ke jeng sensar ka bakut ka basubah baro ikini ki yo pa kiba ki skim jing badok nata ki skim ki rukun thai ki skim ki develop ku kin poilok si pa ba ande ka bolong mata te apply ka skim kita ka baki ongka yes skim rumah tang ki bejan bakso kar yo ki apply kam ki samla ki mere pulit kila mere kila na ki mere ka pas interview le result mio amar balai namar bakadon ke sensar ka bangku imam subah ada kau nata kadon ki panda ki page ka PPP ki sotu ka norem ko jongka pada kawan BPP kan orang yang siap kabakut ke pasal. Dia kata ka BPP kayo majority. Bun ki samla jong negeri ka jungi. Kentai ba sinrang ki ai ka full support ka BPP namar ki smutu. Haka jingwat kamwat jam. Haka jingi Afrika mu ki keleng-keleng kala kata sibu ki. Kami kemang ki miner ki tip bakan ka jam sap. Kata ka ada di pesan itu. Kirang baru ki bateri kam 3 jam. Kirang ba ki bateri kam letap kam ai basya. Mo hai kedan bari ru ai basya ti kirang ba ki smutu. Kalau kawan ke BPP indio ya kan secara kabakut kalau nak ya roi kapar ka jela kalau nak ya kan songsuk songsanya di song tahu jongi bat komjuru pandai nak kamta ka lawe jong hab ke bare ke jongi ada ka BPP kawan ka buat ka bomot kala beli nanti kala ya jong bau jam makin ki kun hab ke bare ke jongi arpau asan semang ni indio ya ka lawe ka kena bat ni ka dau bat pek sekal sai mama ka election MBC kiba bun kibri kiba pak batang banyak buat ki orang ada job MC mangang anu ada stadium anu ada school anu ada sorok anu ada kentata haka MBC election kadeka election ka bapet banyada kateri bagaja mo banyada ka kendau ka siap ka ban bu ka jelong kerpang jungi kasika ka district council kamdon kindu ki scheme
department bapik school kadai ke state government, department bapik export kadai ke state government, department national surok kadai ke state government, kadai sekonsep strong tangkata ka bor ka bersah ka six schedule dan ka disjan da ban pay banyadai ka junung kapang jumi ka singmo pi menne di kam dan tan kita skim dan unu kandidi bon sistem jong ibu ang samara surok piban be yo ka kandidi mo stok ifi mo kadai sekonsep kam dan engineer kam dan dia masih surok kasu jerap ta skim kemde skim kili jerap ke kat ka ba MDC yo naka central government lembaga finance commission pat lembaga ta la aj ki MDC kini konsulti MDC tak bala ibor mo kat ba pli kana inti jerap ki pat ba mo la kalong yaki darbar snong la kalong yaki sengen thai la kalong yaki sport ka sen ka ba yo naka central government ya ki sam na ka skim ba na kalang jong ai ni pa kan sah ni ba ka jingkular bangan aj ki ba kamle mengenal rak kan untuk development mo ini kan saya kata mereka no ka skim ka bangayo namba jong ka central government yen pendekam hok ya kata kelak jingrap yen syakri hok ya kipai ba kat ka bangi don kat ka bangi yo in ilo kipai ba iba aden presiden jaga BPP ila pen iya kan sa mo ila long emli nadu arjar pra hadu ka senam hadu kan dikasang ka baladap arjar sa baru ka skim ka bayo lembaga emli skim ilo kipai ba tidak ada iba aden belum presiden jongi ba brai belum memilih jungi ila pendekam hok kasih masam supaya ba mangilai ke baria mo ya ban buat kan uksa joki ba kai ka kile lam ingin buat kan uksa joki ba ndai tambah lam makiru kita ka dikajung pular ke jonga ka jung pular joki ni kin ngelam betel lang banga bangin kan kan kalat jengara ka bagio namba ji bosokar lembaga district council ka menawan singi ka district council ya kata ngin pendekam hok nam ka Baka hakan ka MP election naglen juga PPP kalayo ji jok kedon buram penpau bakayo ka GA jing sania nagpejba keleng dari kasi jantia te kai ka jing sutu jupi ka jing i jing pi hakan ka election MDC ko mentapat hatuk kin ka VPP kadang yok biang ikan ka buram hatuk kin yok traiban kata ka jing sania ko malong haru MP election ko baladam pihak campaign election campaign jong ngalai man cabalik su kisno mo jadi ba arisan ibang chairman jong electioniti ko marko ribla apetikan lang manga habang ilek skipat ba kam ta me amau tarasan wang kan particular ko tarasan ni ong ba yen ra biang ya ke buram ka amau tarasan ko manara ak MP election ka amau tarasan kawan baar haga jing yok vote nak live pun diplik constituency kayo adu ar pasana ja nerus pak tam ka vote para bang ilek skisnong ni wer ki pat ba ni kentu ki pat ba baka motarashan ke baju sakren banyak ki por mamsa gam motarashan ki bigong lech motarashan sampai sa job election baka long kum tahi tanda ka election MP pat ni ui baki pat ba motarashan kila kala ke jumu ke jeng perkhat ke juki kila snotu baka ni election dak pisah kampoi solution uru bakil ada di job ke badan buram ya itu tori kisingkan baka bani lech kisong yang di dewan ra biang ini biang ini ke buram ke motarashan kumaralong ke MP election Pak apa kadang ya isi kita bagi ya mangi UI bagi pak bak kita dia kata kaju kejumuk keju perkat me kendu ya kilong kami kiru teman dia kiru ran ba yang gomalong hak MP election ngin le ru ak MDC election sampai akas si bayar result kibai kiong pra kaya per MP bagi MDC election dai ka per tangga kita kibai le persya yang ni dai pak ba compare kalong kumju ngai kini kibai ba dan dijungakin benjur dia kata mo tang ba kai kebaja motarsan konstitusi ka long namar ba kidon kini mikmat kebaja ka bor ki badang tengkai ki skim ki baberniam ni ki pat ba dari kilek upra ngin mai skim pat ba ong sepika jar-jar ngin nek napa ngin sim ki skim na pi tang ba ka bot ha upra kita kadai ka ba ki pat ba kan pendek biang nagam ta kan di MDC election ba banyingai ki kerpat ki pat baru kuma pila yo ya ka buram ka por bangi job ya ka election MP ngingai bagi pat ba jaga motarashan kembali kela ke jumpa ke perkhat akapuar bagi GDP mentaru MDC nya pendek ban nganget scam ru ba mentang motarashan baru kita konsi juga kasihnya hills kan long kumju kemelong ada election ini akan dikaseng ka donya kan nungrim mau bagi cekri pat ba tak lenti ke babek ke bakut ke babha bat kam tak e banwan ra ka sesar ke bakut bat banyak persyak ya ke bamsap nganget amdai tangga BPP ndai baru pat ba jangan dikari ke jongi hasaran nang kendong ubabi ubam school hadu ubala pas gi kedan ke sejang ru usno ba ka jela ka jongi ka jur palat ke jing bangsa aka international agency kata ka bale ka ba analyze ya ka jing pendekam ki skim ni sim nak tanggi jela ki ba than chite lamingi alap ba ki jela ki ba bamsa tam aka than chite lamingi ki de ka Nagaland ka Mizoram bat ka Meghalaya
Kemeklian ni mendai tambah sul kena mangi mendai kadai kebalap dari international agency ke balik ia kena ba analyze ia kan komputer kami ki skim bat kumjuru kaba pek ke jung pen kam jaga bisa tingi ngau ba ke jeng bi jong ka PPP kata kepela ini kemenengkong kalau wan ra ia ke secara kadar ka bakut ke bahar menjadi persya ke bam sama ka balai pat ke bangi dia kan mau baro mo samla ke long kemi ke long pa ke dia kan mau ba ka PPP kapela iki briu ki baduk penyelek election Hindi ka majali election day, masyakri, yakari, bagay ngingi perkhat batang uba ruspa, uba businessman, engineer, YS, bagam tater, kibat syakri, kibat bah day, kibat bah kibat dukru, bila ban syakri, yakari, bagay lengba ka Voice of the People Party, namar ka pelilat, majali election klem kecing pelut bisa, no? Di kadang mengangau iki, pa jangan ilaklat, adu ngarang dah penyok senam karta, along kurswet nyelek belan adu kapua mengarang penyok senam, emang tu kapua ngikit doyong, kendai tengah sisi, cendrai Nampai perkhat bat baleng baka BPP ngayo ne kalat ban syakri ya kari baka jadi ujung nama kaplilat iki kul swat ikon ang ribat iki beli kata kari kepala pelong yang ba kham tam ek mo ki mene life usnam ngala syakri kum lap tai ka ngayo i ba dei ban nei e na kamta dong ni ki nong kendong jong ki long keme ki riu kan thai ki kul swat ikon rang ni ke badan sibun ka ski banyarap ki te den dai namar baka don kata ka ka jing kam ka bang khut na kinang mat ka jongi Kalau sam skim ke bang kuat, lakalong ka MLA skim, lakalong ka MP skim, lakalong ka MCC skim, kamdan ke cinta kam ke bang kuat, mereka BPP. Bila ia ka manifesto bat ke non cinta kam juga, no MLA juga BPP, wam sam hak ke skim ya uta an penduduk tiga. Kata ka dekan nongrem, ka bagi pat jadi man besar, ke man pek ba, akan ke sini ke bang kita. Life put kisam ke bang latai, ke kam ko ko mau pi. Jadi ki ba phi kum ki no to khabor phi lap ki mat bela ki i dol jong ki bat ki skole ji skor kham tam eng i experience ka ji trikam jungi man ka sni ba ka kam jungi ka kam ba ka khabor ka kam ki ba ki sakri ki pat ba i re ki sakri met man mesti ka kam ding dan step hadu benamit ngilap ngi ilut ki jengduna ngi ilut ya ki jengbiang bat kai ka bangilap kalong ni pentip sa keyboard ki balor na makin train nam ta ki pat ba ngi Iwana iki jeng sadien de kisna kitau ke jungi ye ke jeng duk jong kilong yin kilong sam ke jungi ka kini ki life put kisam ke bangang ngalaya ngali i ya ka jeng bam tri hok jong kini mutmat ke jungi ma ka kalong ki MLA ki MDC ki MP ru bak kene ke jeng bam tri hok jong kini mutmat ka pelong ye ki snong kitau ke jungi ye ke jala jungi par koi bakan sadien bak kum juru i ba ki jeng bam tri hok kini mutmat jungi ki skim ke bediwan sam sekiru kampoi ke seki Kini ke jinglap jonga ki peneng kan ka mesti maka donur ke jonga kumdongan le hatungan chuhun tabangan chu pentip lemba kilap patai kebon le kadika kamram ke jonga bangan le e ne pata jongki kata ka mesti ka kersoi hapo ka donur jonga kam sya nga bangan susong kum tu e ngalapek ngalong ba ka lat ganti ka babiang e na kam taban wengi kini ka debe tang ka kam politik tang ka kam sanyi masima ka bangila balong kum kinong mi khmat mo ban syakri ba la kalong nang kum MTC ne MLA dia kan ka kam mangin ra aki yung dapat an manginya sa yung dapat an manginya kran kum duman pentri kam ki skim teneng habang ala pekpat life putli kisnam ngong yupi ngali iya ke ting kam jong ki political party ne ro ka por jong ka UDP lalu ka HSPDP ka Kongres pat hadin kawan sa ka NPP bat kwi kisang ki bala jakno ali iya ke ting kam jong ni alam jong ka ri ka jong ne ro ka por jong i ba bibiling do ba bring ama i hoping Kali ia kerja kam jong ba di lapang jong usal seng marak kata kiwat sejong Konrad bakam tata hadis konsel pengalai ia kerja kam jong kisiam atau kepo nado kepo jong iba Dominic Roblen nong kendri iba David Lengwi kini ke belakang no nang ta jong ba pikir raswai nginem kat ru pengi ba presiden tun song lalong lu UCM mo hadin jong ba Ardan jong ba Adelbert jong ba Pensengan jong ba Tikas bakam tata Dek kai bangalap ani kalong ba kamdon ka junghun po jong ama kamdon kan ujung po jong na man ngai ba kamdon ka jing kam ka pambiang ngau bangan rung do cakap politik balian ada ka electoral election den rai kumapitip hinga ngawan kalong yin sam ka beduk ka election na kini ki Hasan Sibosnam ka di election ka baya pulut nga bor pisa pat baru ka pisa kina matmar ki ai pisa tingi ke beduk ke bekedu nang dong ini yo ka pisa ngila election den rai de haba ka mi kaseng BPP Kasnam arajar akuway kala prila pilinti kinongrem jong ka PPP ke ka jingtri kam ke jong ka ban kumno bang ini si pat ba banikai ki ban jin ekonomi khmat kala pen slur kala IMC nga bat
Dina kadau ngala penyesok bak kaseng VPP.